Nasabak resesi na to, engke tepat na resesi na po Allah Ta'ala, engka toy hak ramalang, di toy hak gaga ramalang, tatoy alina masumpari po Allah Ta'ala. Nasabak miman na pahangi, anca jingan nariwanolino, wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Di upancaji bansa jingi, nan niya rupatawi sangadin na set di bawah akatana liya'budun. Betul na ada rilalan na ramalang liya'budun masumpari po Allah Ta'ala, makuto parito risaliwan na ramalang 11 bulan yang akan datang, insyaallah tetap matoi natatongang liya'budun pasumpa madicing di sisi na po Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون القادرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Sini teman-teman lebihkan seluruh melebihkan jamaah Jumat yang insya-Allah pada angka kiri yang masih ripung Allah Subhanahu wa taala. Ifatarab kasi paimutan rasyukurut tak laura jasiwanna pungala ta'ala nasibawai mereka da alhamdulillahi rabbil alamin. Nato pada syukuru nasaba angke pungala ta'ala na bereki alam pirang umur, na bereki asaginang, na bereki ajap-ajapang, na wadiki iya aswih pada engke isalai sinin na jamajamatta, na engke alita ipangulo, alita riuluna pungala ta'ala, ifakiati alita itatong sumpamadecin di sisi na pungala ta'ala, na mamagi-magi insyaallah rupas sumpata engke pungala ta'ala na dupaywi na sibawai riuran na iya narito pamasina yakipaha addam panganna. Salawat na magpasalamat masa nasok ulor Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah idi yang kemat dapun relalan na yeon rongiwi. Engke Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati rosremun rin na riuluna pung Allah Ta'ala. Nang ngakui ki riuluna pung Allah Ta'ala mancajiwi umatna. Na pengakuan na Nabi ta kita harapkan dalam bentuk syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini teman-teman lebihkan seluruh melebihkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Si minggu nila boe nasalaiki ular ramalang. Narisisina to de gaga nalolongop barakakna. Yare gato resesina de na pasilan na kasumpa madecin rilalan na ulo ramalang. Wat di jaji de na masara papanad din na.
bahkan nuleka pamariuran numibawan na salay yasangi ramalang. Waddi jaji mattorilalang atina makada na salay niro ramalang na waddi ton niro na salay sinin na amala de chingi na salay ton niro baca Quran na salay ton niro puasa na salay ton ni sikire makuto parito na salay ton ni sidekana maboko ramalang waddi jaji na bokoro ton niro yasangi masigi di na nalama birjama masigi di sisi na tau di igaga na lolunga baraka na ramalang. Neke jamani melakan Allah di sisi na tau angkay na tunrusi yari ka na tungatungangi lalungi yari ka lolunga baraka na ramalang. Riwat tuna na salaya singi ramalang mustiro mumpuri lalang atin na saraati nasaba magay nasaba ular ramalang unron na alina matdarari matdanuang baraka oleh baraka na pula ta'ala na din awat din nalulungang barakay sanga din narilalan na ular ramalang resisiin na to ang kay matungat-tungan rilalan na ular ramalang saat dia bertakbir riwatun na malapoi merayakan hari kemenangan ifasangang ipoleri pungala ta'ala pakaian takwa. Ni kade nalapo yero pakai takwa na nafatama rilala lumarin. Ni keresesi na tumatapo secara sahir na salaywi asangi ramalang. Ni kaya tumatapo nalapo ramalan na inapa nafatama rilala kantong pakiang takwa na fakir sawani si mata masum paripungala ta'ala 11 bulan yang akan datang. Nasabar resesi na to ang ketepot na resesi na pungala ta'ala ang katoy ha ramalang di toy ha gaga ramalang tatoy ali na masum paripungala ta'ala. Nasaba meman na pahangi anca jingan nariwanolino wama khalatul jinna wal insa illa liya'budun de upancaji bansa jingi nan niya rupatawi sangadin na set dimibawa akatana liya'budun betul na ada rilalan na ramalang liya'budun masumpari pungala ta'ala makuto paritu risaliwan na ramalang 11 bulan yang akan datang insyaallah tetap matoi natatongang liya'budun pasumpa madecing risisi na pungala ta'ala. To ang kay takwa resesi na pungala ta'ala may matungan labot ni ramalang makada mapuasa kiralalan na ramalang di nagagalalang nekia ang kamupa ibadah puasa na wating ipegaw 11 bulan ke depan di antaranya zaman nimlakan Allah yan narito ye ulangi ula Syawal ang kapuasa na patupatun na bitta ifigaw di sisi na tumatapo di sisi na tumilolong baraka. Apa itu? Puasa sunnah Syawal. Maka din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Ramadan nigi mapuasangi rilalan na ular ramalang. Thumma atbahu sita min Syawal na inapa na pasilolongi puasa sunnah Syawal 6 hari. Maka aganas Nabi kana kasiyamid dahri majappo ireking ale na papadapade na puasangi si taong itana. Rilalan na ular ramalang riwanin na itatongang qiyamul lail matarawe tawi. Ne kariwatun na laba ramalan de nagalalan na matarawe tawi. Ne karisesi na tumatappo eri pungala ta'ala solat sunnah ang kamu parisisi na 11 bulan yang akan datang. Di antaranya zaman dimakan Allah yang narito sumpayat tahajjudi, sumpayat tagabani, qiyamul lail. Nasaba na perintah ki pungala ta'ala rilala ako ramalagbi na makada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam tatong isong pamadecing asumpaja buniko makade pungala ta'ala asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda
mamagi-magi riwattu mutatonga sumpajawan ni na angke pong Allah Ta'ala na patarumpoi, ditinggikan tempatmu di sisi Allah, na patarumpoi darajat ta pong Allah Ta'ala. Maka memat tungang, dena yung limat tarawih, nagsaba, nasalayni, yasangira malang, ni karisisi na tumatapoi, 11 bulan, tatak matoy na tatungang sumpaja sunnai, di antaranya salat tahajud. Makutoba rito jaman melakan Allah rilalan na ular ramalang malumo batita masjid ka. Ni karisesi na tumatapoi angke ramalang yare gana salawi ramalang tenta matoy ali na malumo masjid ka. Nasaba napahangi ang kased di ayat na pong Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Aga na sa pong Allah Ta'ala nakilibarakin ro sidakata. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah akkalibarkan na tau ang kepasui sebagian waramparanna yari ga ang katumasidek karisisina po Allah Ta'ala papade alena matana silice menanam satu biji narisisina rosil silice menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu menghasilkan 100 buah. Set di itanang nafalesi pong Allah Ta'ala fituratu ya ko 10,000 rupiah ya sidakar di sisi na pong Allah Ta'ala majapo insyaAllah fi 7 nafalesi pong Allah Ta'ala ne kayero reken na matematika na pong Allah Ta'ala cuma masalah na ini makukuro matematika ta ipake 100,000 duita 10,000 ifasu kali-kalita ini kurangi waramparata tersisa 90,000. Tapi aku kali-kalin na pong Allah Ta'ala 10,000 ya sidakan resesi na pong Allah Ta'ala nafalisi pong Allah Ta'ala fi 7 juta. Wat dijaji nafalisi pong Allah Ta'ala fi 7 juta berupa uang. Wat dijaji nafalisi pong Allah Ta'ala fi 7 juta berupa hal-hal positif untuk kita di masa-masa yang akan datang. Jaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makutofar itu riwatun na rilalan na ular malang malomo iyaring maringi watak kalita si mata masumpar rilalan na masigi na pong Allah Ta'ala. Di bulan suci Ramadan, kita rajin untuk berjamaah di masjid. Nekerisesi na to angke matapari pong Allah Ta'ala. Angke ramalang, yari ga nasalay ramalang, tatta matoy alina luma birjama 5 waktu di masigi na pong Allah Ta'ala. Magay nasaba napahangi makadani gitaw matjenne kamattungattung matjenne karibulana nenappa natto kalalang ati lama birjama di masjid na pong Allah Ta'ala aga nasa nabita langkah pertamanya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang kedua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan langkah ketiga sampai langkah berikutnya sesampainya di masjid dihitung amal ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ponco na ada zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu na Allah perang na pakai pong Allah Ta'ala pakaian takwa. Ajak lalo ang kiro pakiatta talappo na patama ay lamarita. Yakip paha paralui tuli ipake asawani ro pakai takwa sarekwam mangi de igagara malang tetap matoki ang kaki bertakwa matau masumpa resesi na pong Allah Ta'ala 11 bulan yang akan datang. Mamagi-magi jaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaki aleta istiqamah ifananungan sinin na sumaga na baraka na ramalang puray fasilan na kang Ramadan yang lalu. Mamagi-magi insyaAllah 11 bulan ini kita istiqamah melaksanakan ibadah penghambaan di sisi Allah. Sahabat na sabari na angke pong Allah Ta'ala na palampiri pa ibang umuruta na patisidisiki na pajapa-japa ki pong Allah Ta'ala na waddi ki payman na pasiruntu na pasilupa na pasiyama ulan ramalan di tahun-tahun yang akan datang. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mamagi-magi ang kepong Allah Ta'ala na tarimi sini na pasumpata, makuto parito na tarimamanan sini na pasumpata resisi na pong Allah Ta'ala. Mamasi-masi pong Allah Ta'ala, laridik mana, mamagi-magi ang kepong Allah Ta'ala
nak dampengi sininna dosa-dosa ta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.